Sakispa ka imaspa ñakuti chaywa katispapish imaspani. Chayka sakita na sakishachu chay maski karukunaman rijushpa chayna maski tigramushpa ñakutin chayna urkukunaman risham ñakutin mañankapak ñuka saludmanta, ñuka familiapamanta, chay ñukalpamanta, chayna frutukunata karachun, chayna mañakusharami porque importantemi chaykunata mañankapak chayka porque Pachamama aydan chayna mañakpi chay samaykunapish aydan chayna saludpi karan mikunata imatapish mañakpi aydan chaynaka aydanchami chaykuna chayka na importantemi chaykuna. Ñakuti findutaka sakinkimancha? Na. Mayanta ashtawan likachinki shina pantalon churakunata o camisata? Camisata, anakuwan. Es que chay Mazali ñuka kani chayta rikuchikun y kuyallakuchina. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Chayka churakusharami chayna maski rishpapas chayna shuk paiskunaman, shuk llaqtakunaman chayna churakushara anakuta camisawan maski shuk formata kashpapas chaynata vestirishalla. Imata tukunayan hipama punchakunata imatata rurashpa kawsanayan? Chayna aydashpa gentekunata, chayna kurashpa medicinata estudianayan chayta katishpa aydashpa gentekunata actuankapak chayna aydankapak chayta munani kashpa pero chaypak estudiana.